bamwe mu Abatuura nibagira ngu batwire nibarisiza omu mahamba aga hamwe n'okutungirayo enjoki ekibiri nikibahwera omu by'entaasya ey'amaka gaabo. Ebibira nka Kasyoha Kitomi na Imaramagambo nibyo biheerire irindiro ry'enyamaishwa erya Queen Elizabeth National Park, kandi ekitongore ky'eby'enyamaishwa nikyenda kibagiita ah'irindiro eri okwenda kukuuma enyamaishwa ezirikutorokerayo zikaitwa. Abantu aba bampikaho ninga bampikireho then biine obusaasi bw'amaani munonga bw'okugira ngu esente zibatire omu kibiro ezibabyarisa ekibira n'esente nyingi munonga, so hati baza kurugiramu aho ngu at least nibabikiriza bakambakozesa ekibira kyabo. Hati nki abantu abayingira emiti na munonga nke akaboni bagire yina naki na nibebuuza kuba arakiteeke omu UWA enyamaishwa abantu bakureebera emiti yaabo enyamaishwa terabateganise. Kikanshemeza Bruno RDC wa Rubirizi district abugina abantu aba bwanyuma y'okutahirira embuga nkuru za district, kandi ebi nibyo bagambire. Babyire ebibira byabo by'emiti kandi emiti egi mbenda bagikwate ebe section ya park, so kikabire kirungi ngu UWA ninga na government baretamu enkorengana nungi na n'abantu abo hakabamu win-win situation. So cy'abantu kutekereza ngo projects zabo zaza kufa okuba nibazikozesa baza kuzibiyaho tibabagerera umugasho ekyeco tuko kiri UWA nayo neza kutandikira NFA ebire yayika kandi bakimanye ngo zona obweri government na n'abantu bonka ni government, so government iteyine nekorecho abo kugira ngo neharangata n'abantu ninga nenda kwita projects zabo by the way nabashoborora hati projects zabo niza kongera kutunga amani okukirana n'amana guzibire zikozeza kuzibire zini. Gashakwire Ramadan.